سلام تخطاتلت نايس channel كما يتخونوا ጽبوك تكونوا ناي وتر تمنيت نايو لومو ونا قدس زبلنا يوم تحستوتات بدرجة عالم بفلاي أمونغو أوروبان أمريكان زقاتم زلو كنتات كنركن فتنينا أزي قلتي فدنا تغير زخي زلو كنتات سلزغوني نخلو بزقبع شفنا نخطبها مان كبيري مهنياتو بزو حدش حبريتا سلزوت exactly أبي بتسهلون أبي قلت خير غلنا غتفلتون كبيري معناته أبي روباس جبر زلوا بزح بعلتا ترلو أمريكا بوجنا تخرج زلا روسيا بوجنا تخرج زلوا سلزي يوكرين بعبيو سلزي بزح نقرات ترلو جن أقدر سنة تدبلنا يمكن رهم فتنينا لايك جبروا سبورت جبروا دقفكم هاي توحدنا بلنا مزيد بزك نجمر exactly قربت اللي ريكاب كنقبر عبي انتاي زكايزة لما دعريو سفع زخونة حبريتك. A hushed phone call between Washington and Moscow has set off a whirlwind of diplomatic maneuvering, marking the most significant engagement between the two powers since Russia launched its war in Ukraine. Days after US President Donald Trump's unexpected conversation with Russian President Vladimir Putin, US Secretary of State Marco Rubio and Russian Foreign Minister Sergei Lavrov spoke on Saturday, discussing the war in Ukraine. So, انتايو زبال زلو زكونتات دي بغلط في دونالد ترامب تعمي بفتنة زنكساقس مراحي مغانو تابع أمريكا زقبرو زلو كونتات كنرسن هنا أيسو من أي سالسين تعدب كما يجيرو يحقاقنا خمزلو أبتنزل تواهيبنو زلو 4 عامات تواهيبهم من تلو أبزا قدامي تعامت ويون لتسي أبزن قدامو سلسور هي دارقات بس علاماتاتو كهرم زلي دمسل مهنياتو مسجزي لوطي ويون تم ديمقراطس أورجانيزد كوينم شجر كفترهم زغولو سلز فلت بزقلت ففتنة دفيو حج خبرك خلاله exactly اللي كم دمان لزنا يقداينا يوكرين يجي بقدامه يمس قد مستوسن جزي مس فلاديمير بوتين دونالد ترامب تليفون كم صراخ خبل أقدس اسم معات ويون أقدس تمردع كم زقبرو بغت كراغبو مخانو ما قصلو مخانو نتقعزو حبيرو نيرو جي زي مستقبر السب لتسي هذا سومنا هذا ورحي كل ورحي قالت تثبت خوني زبل نيرو كم كالا كايدا انا بروتوكول مالتي عبد دونالد ترامب نقرات بغلط ما تكودو سلازلو تاركا كابت زبللو دحر استوسنه معلتات مالتيو منستر وديات وصايناتو مس مزنو منستر وديات وصاينا راشا سيرجي لافروف تليفون تراغيبهم ركباب سعوديه كغبرون مدلاو كم زو ليزر زبال زلو شو زي بتعمي قصبتاوي زخونه منقسقاسيو نيروبا دما بزيك العالم عبي حرقان فطيرولو مالو قيمتا فطيرولو مالو مغنياتو اوروبا كومبليتلي سترسانان امريكا شلل كم زغابزتهم ترديو مالو سلازي ناتو غبره ملس غبريم نا اوروبا مرحتي زبو زلو غبره ملس حدا بحدا كنرمو تمليسنا نزناي وعلى كنريو كنفتن اكزاكتلي كم تزبلو زلو دي ولا يكونن. Arseniy Yatsenyuk is a former prime minister of Ukraine and joins me now from the Munich Security Conference. Arseniy Yatsenyuk, you heard the news, just like everybody else, that U.S. Secretary of State Marco Rubio was planning to meet the Russian foreign minister to discuss an end to the war in Ukraine, with no clear mention of whether Kyiv would have a seat at the table. What ran through your mind? So, انتايز بهالزلو ناي أمريكا فلوي دبلومات بمنقدي منيستر بدياتو زينا أمريكا زمرح زلو لوخ أبي منقدي ماركو روبيو زمرح زلو لوخ مسناي راشا مزنو كراقم مخانو إنقار سلو زلو يوكرين أبتت أولاد تكوف كتبل لي تبلن إيروبا غاي أبت ركبت بوتا لهم دي ولا حنت أبزي تحبرو لك زي كم زك خدغلو نو أكشلي تحبيرو مي مابتي أب ميني كونفرنس برزنا بري أبزك أدامي قص ناي تركب إيروبان أمريكان كساتفي كونكم انت بهيلهم يم نو إيروبان يوكرين كساتفي كونكم أمريكان راشان ترين كساتفة بهيلهم سو زني إيروبان كمان يوكرين عبت سفيتني رنتاي تسمي كاي بلو. Well, look, how can you guys negotiate the future of Ukraine without Ukrainians? And the same goes with the European Union, and the same actually goes with the entire architecture of the NATO and the free world. So I do believe that this has to stop as quick as possible. It's a kind of inconsistent policy. We strongly believe that our American friends and allies will come to senses, and we will be together in our righteous fight against the autocrats and dictators. Do you see any viable سو انتايز بتزلو كما يجير كاي قداينا يوكرين بزي يوكرين كتزرع بلو تخل كما يجيري نيغوسيشن وقداينا يوكرين بزي يوكرين كتقبر تخل كمون نيروبا قد يفكا
نيوكي قديفكا زقبر زلو تسفان قبر أمريكا أمرات مليسا تتغكلنيا من قدي كخطولي بلو مالو أمريكا ويانجن كابتي مدبوم ناي مغيار حلم كم زي بلوم زقالت كونتات نسمع لنا. So it's just another عبي فللي أمونغوزيوم حيل تاتقاتي مكمزولين عن رزالنا نابي قصو كبتسي غل بحجي كري إيروبا emergency meeting دحري تناي كاباخيبا ناباخيبا كزولو كوش قرغي ومزوما قرات ياتو دحري تناي مينيك security conference نبري جدما باريس فلو emergency meeting كبار مخانو ينقرالو. So إيروبا مالت إيروبا بتا أمريكان راشان سوق وسيدو نوزو لو سيقومتي سلديتو حتى لهم إيروبا حدش نقر كقبر خمزولهم كزراربو مخانو من قرالو اسكا مجمري أمريكا قن exactly كم قرادات حساتهم تعليماتهم كن ريناس. Potential for a breakthrough, or do you fear a compromise at Ukraine's expense? I have a feeling I know the answer to that question. Correct. Look, what I see an inconsistency, and I don't see any kind of clear-cut, very viable and strong plan. There is no plan that has been hammered out by Americans, Europeans, and Ukrainians. So the thing is that we need to have a very strong menu and to do everything possible in order to bring this peace. And I admire this motto, peace through strength. But could we elaborate on the definition what strength means? So we have to ramp up sanctions. So مجمعتي Ukraine We need to increase the pressure on Russia. We are not allowed to sow the division among NATO member states and among allies. Because Putin right now, he is reaping the benefits of this kind of inconsistent and chaotic policy. Many have argued, and certainly people. So انتايو زبحال زلو اندحر يوكرين افت اولادي تمص خوينا امونغراشان يوكرين امونغراشان امريكان ويكا دونالد ترامب بوتين زغبر سمم ني يوكرين وصعو ويونا ناتا ربحاتات بقم زيتوي امريكا كومبرومايسس وين حدقتات جيرا ني يوكرين كم زي ربح جيرو ديل كغبر كم زغل يا بتخكل كمي كغاتم زغل ندحرني ني يوكرين ابتقط اولا ختمصات ديكيلكا ني اوروبا تديمتيخا مجمريا نحنا نبيننا اتي قدم زي ركب زرباتاتنا يركبنا راشن امريكان كجمر خلو peace through strength زبل جروحه تتكيمم نيرم سدما نسلام كنقبر تخوينا ان يوكرين كان حيلا لنا بحيال بوزيشن كان بصحلنا دحريو زت سلام كجمر قل انت مالتي زي اكزاكتلي تايم كغبر زلو انتي حيلي كغبر حدش جنزب ديكواب حدش اصوار ديكواب تزربات تزريبو دونالد ترامب كنا تزربوا مو سلازي تقبل بقدم ناتو من قد كوسدي فتنالو سلازي يوكرين يكون اوروبا عمانا يوم حماق تسمعوهم زلو كمز عينت سمعيت تسمعوهم I don't know كمز تسمعوهم فلدا فلتن منستر قداتو تاينا فرنسا زينا برايم مينسترنا يوكرين زنا برندي منستر قداتو تاينا فرنساون بزعبا سزاري بامنيرم بفلا يدما زيلنسكي هذا زربا على السوشيال ميديا كسور جمير له اسكز بلو قال سو حدش انترفيو ناتو risk that Russia will occupy Europe is 100%. If the United States pulls out of NATO, Russia will occupy Europe. Yes, so not all the Europe. They will begin from those countries, as I said. So Zelensky, I think أمره سعيت كم زلوا وين البروباغندا نتدرت كم ساعة بزيز الرنازي فيديو زي بزوج سبشاري قبره أبي بي سيز قبره انترفيو نيرو دايز بنزلوا دحري يوكرين تسعيراسي بوتين راشاسي نمولي أوروبا كتقوا عصوريا عايز بنزلوا ريسك دما 100% يزبل زلوا هذس والحنت بيز زي بلو زرباينا نزارب زلنا وداينا يوكرين كجمر كم زغل أكل تشح أبيلو أكل التشح يزبل لكم زلقوا بروفيسور جون مرشايمر تزاري بنيرو security سقعتنا راشا بمن قد يوكرين كما تزغل لعل مخانون أزيل لعل مخانون نا يوكرين حتنا بنيتهم تاودما وعيلو حديرو حج انت زي جمر كوينات كم زي جمر كقبر مخانو نغير وميرو سو اتومنا تكون تازفلتو بملؤهم تزاري بميرو مزسبزي I don't know of course ابتواسون فيلم سلا زنبره كذكرون كفلطو زخلاي مثلا ما حفشاقد از كوينات زي كويناتنا راشا اب يوكرين زقبر زلو has nothing to do نيروبا وين راشا انا مسفع فحايل اللواوي عامل له زباله يكون زي بسفحون نوح وان متنقطه هيبا قدفوا بجاهم نيتو أبز خيت مت نيتو أبز كباب قربني دلني بنيتو يقرق على اللوحانة
ኔቶ ናይ ኩናት ሓይሊ ስለ ዝኾነ ንራሽያ ንከውድቕ ዝመፅእ ዘሎ ሓይሊ እዩ ስለዚ ኣብዚ ከባቢ ክቐርብ የብሉን ኢላ ብስማዕ ዓብይዋ ነይራ ሞተታ ድማ እምበር ዘይትሰምዑ እንተኮይንኩም ንዩክሬን ኩላ ክወራ ይክእልኒ እተን 4 ምሳና ዝዳወባ ቦታታት ግን ብውግእ ክንሕዘን ምዃንና ኣብ 2008 ነጊሮሞም ነይሮም ሶ ፑቲን ንምሉእ ኤውሮጳ ክወሮ እዩ ዝብሎ ዘሎ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ህውተታ ከም ዘሎ ጥራይ ዝነግር ኣሜሪካ ካብ ኔቶ ተወፅያ ኣፍኮርስ ብሓይላ ይክእል ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ምክንያቱ ኔቶ እንድሕር ወፅዩ ኣሜሪካ ካብ ኔቶ ተወፅያ ኤውሮጳ ኣብዚ ሕጂ ዘላቶ ወታደራዊ ዓቕምናተ የላ ምስ ግዜ ግን ወታደራዊ ዓቕሚ ክሃንፁ ክእሉ እዮም ብዙሓት ሃገራት ስለ ዝኾኑ ስለዚ እቲ ዝብሎ ዘሎ ግን ስምዒት ንምእታውን ንሰብ ፍርሂ ንምዝረኣን እዩ እምበር ክኸውን ዝኽእል ኣይመስለኒ big our friends, but small countries who've been in the USSR and the Soviet Union, they will begin and we'll see what will be the answer. But Europe will not answer because they don't have. They will begin to defend itself. Each country defend itself, and at this moment, so Russia will get all the successes. እንታይ ዝብል ዘሎ ኤውሮጳ ነፍሱ ከፍ ሃገር ነፍሱ ክከላኸል ተፈቲኑ ዓወት ንራሻ ማለት እዩ በበይኖም ኣይክእልዋን እዮም ዝብል ዘሎ ምናልባት ራሻ ንፈረንሳይ ወይ እውን ንካልእ ከይወርር ክእል እዩ ነተን ናሽተ ሃገራት ኣብ ጥቁ ዘለዋ መዓት ሽግር ዝፈጥራ ዘለዋ ናይ ኔቶ ቅልፂ ማሚነን ንዓታተን ዓብ ሽግር ክኸውን ይኽእል ይብል ዲስ ሃዝ ሰም ትሩስ ክትወረን ትኽእል እያ ኢልካ ክትዛረብ ተዘይከኣልካ ኣብኣተን ግን ራሻ ቅርሕንቲ ከም ዘለዋ ዘርኢ ምልክት ኣሎ ከም ዝበሃል ኢስቶንያ ላትቪያ ገለመለ ዝገብርዎ ዘሎ ብጣዕሚ እዮም ቀስቀስቲ ሃገራት ብሓፈሻ እንታይ ኢሉ ነይሩ ሓደ ናይ ራሻ ናይ ሴኪሪቲ ሓላፊ ዲሚትሪ ሜድቬዴቭ ዝበሃል ኣብ ላትቪያ ድዩ ኣብ ኢስቶንያ ሲ ናይ ኤር ዲፈንስ ሲስተም ወይ ገለመለ ክግበር ኣለዎ ኢሎም ይሓቱ ነይሮም ሲ ኣነ ናይዞም ሰባት እዚኣቶም ዘይርዳእኒ ኢሉ ሓንቲ ሚሳይል ተተተኩሳ ናይ ኔቶ ኣርቲክል 5 ወላ ኣርቲክል 7 የድልዮም ኢሉ ሓንቲ ሚሳይል ነቲ ብምሉእ ሃገር ክድምስሶ ትኽእል እያ ምክንያቱ ክንዲ ሓንቲ ከተማ ዝኾነ ሃገራት ስለ ዝኾና ስለዚ ዓቕምኻ ፈሊጥካን ዕቤትካ ፈሊጥካን ጀማልካ ሒዝካ ተጠቕሙ ምባል ወይ እውን ካብ ቀስቃሲ ዘረባታት ተተቆጠብካስ ፅቡቅ ዘይምኾነን ኢሉ ኣጠንቂቕዎም ነይሩ እቲ ኩናት ኣብ ርሱን ደረጃ በፂሑላ ኣብ ዝነበረ ስለዚ ኣገይ ንዓታቶም ስጋት ክህሉ ይክእልና ይንብልና ምክንያቱ ብዙሕ ቀስቃስ ኣካይዳ ስለ ዘሎ All the territories they will want. I don't know what they will want. 30% of Europe, 50, I don't know. Nobody knows. But they will have this possibility. The risk that Russia will... So እዚ ዘለንስኪ ገይሩ ዘጠንቀቕ ዘሎ ሕጂ እስኪ ኣሜሪካ ከምቲ ዝብልዋ ዘሎ ጠቕላላ ድያ ጠሊማቶም እስከ ንስማ Now, National Security Advisor Mike Waltz. Welcome to Fox News Sunday. Thanks, Shannon. Good to be with you. Okay, so a lot to cover here. Let's talk about this. The European leaders putting together what's being called an emergency summit in Paris tomorrow. They've been rattled by some of what they heard from members of the administration in Munich. They reportedly are not going to have a seat at the table for these opening talks with Russia about winding down that war. That's according to Special Envoy Keith Kellogg, former general. You said last week, though, Europe has to own this conflict moving forward. So why shouldn't the Europeans have a seat at the table at these? So is it reward لهم Mike Waltz ዝበሃል ናይ Donald Trump ወይ እውን ናይ ኣሜሪካ ናሽናል ሴኪሪቲ ኣድቫይዘር እዩ ሶ ሓደ ካብቶም ቶፕ ዲፕሎማት ወይ እውን ኣማኸርቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ማለት እዩ ሶ እንታይ ትብሎ ዘላ ኣብ ሚኒክ ዝተገበረ ኮንፈረንስ ብመንገዲ ስፔሻል ኤንቮይ ናይ ኣሜሪካ ኣብ ዩክሬን ኪፍ ኬሎግ ዝበሃል ኤውሮጳ ኣብቲ ጣውላ ቦታ ከም ዘይብሎም ተነጊሮም ኣሎ ኢሉ እንድሕሪ ጉዳይ ናይ ዩክሬን ወይ እውን ጉዳይ ናይ ኤውሮጳ ሴኪሪቲ ንዝመፅእ ዘሎ ዓመታት ኣሜሪካ እግራ ክትሕፅር ኤውሮጳ ድማ ዝለዓለ ኣበርክቶ ክህልዋ ወይ እውን ዋንነት ክህልዋ እንድሕሪ ዝድለ ሃልዩ ወይ እውን ብኣሜሪካ ስትራቴጂ እንተሎ ኮይኑ ስለምንታይ ኣብቲ ክግበር ዝኽእል ዘተ ሰላም ወይ እውን ኔጎሲዬሽንስ ሕጂ ዝግበር ኤውሮጳ ይኹን ዩክሬን ቦታ ዘይወሃቦም ስለምንታይ ተረጊፆም ስለምንታይ ገዲፍኩሞም ኣሜሪካ ጥራይ በይና ትገብር ዘላ ዝብል ዘረባ ይመፅእ ኣሎ ማለት እዩ So, conversations. Shannon, let me tell you what we heard this week. We heard President Trump engage President Putin of Russia, immediately engage President Zelensky. And here's what both leaders had in common. Both of them said in those back-to-back calls that only President Trump could get them to the table, only President Trump could drive peace. And, you know, this notion that our
that our European allies haven't been engaged. President Trump also spoke with Macron this week. We have a visit with Prime Minister Starmer of the United Kingdom coming up, and we had no less than our Vice President, our Secretary of State, our Secretary of Defense, our Secretary of Treasury, who was in Kyiv personally, and our Special Envoy Kellogg, all in Europe this week. All. So እቲ ዘረባ እንተሰሚናዮ መጀመርያ እዚ ጉዳይ ዝበሃል ዘሎ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ምስ ፑቲን ተራኺቡ ልክዕ ምስ ተራኸበ ድማ ብቐጥታ ድሕሪኡ ምስ ዘለንስኪ ድማ ተራኺቡ ክልቲኦም መራሕቲ ድማ ነቲ ኩናት ጠጠው ከብልዎ ድሌት ከም ዘለዎም ነጊሮሞም ነቲ ኩናት ጠጠው ከብለ ዝኽእል ድማ ዶናልድ ትራምፕ ምዃኑ ኣረጋጊፆም ኢሉ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ብክልቲኦም በቶም ቀንዲ ተሳተፍቲ እቲ ጉዳይ ዶናልድ ትራምፕ ጠጠው ከብሎም ዝኽእል ተዛሪቦም ኣለዉ ስለዚ ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ ዘለንስኪ ኣብ ኢዱ ከም ዘሎ ይፈልጥ ኣሎ ብዘይናቱ ኩነታት ክንቀሳቀስ ኣይኮነን ፑቲን ግን ኣብ ኢዱ ይኮነን ፑቲን ኮምፕሊትሊ ነፍሱ ዝኻለ ሱፐር ፓወር እዩ ስለዚ ምስ ራሽያ ክዛረረብ ተኮይኑ ንራሽያ ቅድም ድልውነታን ድሌታታን ክኽእል ኣለዎ ሶ እዚ ሓደ ክኸውን ከሎ ድሕሪኡ ነቶም ኤሮፓ ድማ ጠቕላላ ዓበይኑ ገዲፍና ገለመለ ዝብሉ ዘለዉ ድማ ኣብዘን ዝሓለፋ መዓልታትን ሰሙናትን ዶናልድ ትራምፕ ብምሉእ ቲም ናቱ ዳርጋ ኣብ ኤሮፓ ይሰዲድዎ ዘሎ ኢሉ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኣብ ኤሮፓ ኣብ ብራስልስ ኣብ ጀርመን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ክዘውር ቀኒዩ ቫይስ ፕሬዚደንት ናቱ ኣብ ፓሪስ ከምኡ ድማ ኣብ ሚኒክ ኣብቲ ኮንፈረንስ ተሳቲፉ ነይሩ ስፔሻል ኤንቮይ ናቱ እዚ ናይ ኪት ኬሎግ ኣብቲ ቦታ ኣሎ ትሬጀሪ ሰክረታሪ ናቱ ኣብ ኒው ኣሎ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ስቴት ዲፓርትመንት ሓላፊ ማርኮ ሩቢዮ እውን ኣብቲ ኮንፈረንስ ተሳቲፉ ነይሩ ስለዚ ዳርጋ ቶፕ ቲም ናቱ ብምሎም ኣብ እዮም ዘለዉ ኢንጌጅ ይገብርዎም ኣለዉ ምስ ኤሮፓ ይዘራረብ ኣለዉ ዘድሊ ኩሉ ነገር ይገብሩ ኣለዉ ስለዚ እዚ ኤሮፓ ኢንቮልቭ ይገብሩ ናይ ኣሜሪካ ምሳና ትዘራረብ የላ እንትገጥፈና ኣላ ዝብልዎ ዘለዉ እዚ ኣብ ኩንነት ዝተመርኮሰ ይኮነ ምክንያቱ ምሉእ ተሳትፎ ናይቲ ቲም ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኤሮፓ ስለ ዝቐነየ እናበለ ይምልስ ኣሎ ምቕናይ ቀኒ እዩ ትሕቶ ዘሎ ዘዝመፀ ንኤሮፓ ደሰንብት ዘረባ ክዛረብ ስለ ዝቐነየ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ምክንያቱ ኣብ ኤሮፓ መፅኦም ወላ ሓደ ተስፋ ዝሃቦም የለን ኩላቶም ሸጥ መዓንጣኹም ናይ ዲፈንስ እንተኾነ 2% ዘይኮነ 5% ክትገብሩ ክትክእሉ ኣለኩም ዩክሬን ዝበሃል ኣብ ኔቶ ክኣቱ ይኮነን ኣሜሪካ ድማ ብሰራዊታ ጋራንቲ ክትብ ኣይትደልን እያ ብምባል ጉዳይኩ በዓል ክትዕሉ ብምባል ዳርጋ ቦምብ ሼል ዝኾነ ዘረባ ኣስሚዕዎም ካብኡ ከይተርፎም ድማ መጀመርያ ኣብቲ ናይ ኣርቲፊሻል ኢንቴሊጀንስ ጄዲ ቫንስ ንናይ ኣሜሪካ ካምፓኒ ዝትንክፍ ወይሉ ክንጠሓሕኖ ኢና ክብል ቀኒዩ ኣብ ሚኒክ ምስ ከደ ድማ ዝገደደ ዲሞክራሲ እናጥፋኹም ከመይ ጌርኩም እዮም ሓበራዊ መርገፅ ኣለና ምባል ዲሞክራሲ ተጥፍለኹም ኤሮፓ ኢሉ ከሲስዎም ኣብ ክንዲ ራሽያ ወይ እውን ንገለመለ ንምምካት ክንሕግዘኩም ኢና ክብሎም እናተደለዩ ኮምፕሊትሊ ግምጥልሽ ዝኾነ ዘረባ ሂቦም ካብኡ ዳርጋ ኤሮፓ ብኩሉ እዩ ሽግር ኣጋጢሞም ዘሎ engaging our allies. Now, they may not like some of the sequencing that is going on in these negotiations, but I have to push back on any notion that they aren't being consulted. They absolutely are. And at the end of the day, though, this is going to be under President Trump's leadership that we get this war to an end. Okay, so there are talks about talks starting this week. You are reportedly part of that team that's going to be in Saudi Arabia talking with the Russians, but there are questions about Ukraine's role. Here's what Senator Adam Schiff says. The president's inability to even identify Ukraine as an equal bargaining power after all the blood Ukraine has shed, it's just a shocking surrender of American values and interests. Now, President Zelensky says he's not going to be bound by any deal that's negotiated between Russia. So, walati America tom Democrats ዝበሃሉ ሕጂ completely እንታይ ክገብሩ ዝፍትኑ ዘለዉ ኒ ዶናልድ ትራምፕ ጠላሚ ከም ዝኾነ ገይሮም ክጥቅኑ ወይም ዝፍትኑ ዘለዉ ጁዳይ ዝብል ዘሎ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ብፍጹም ንዩክሬን ኣብ ግምት ከእተወ ዝገብሮ ዘሎ ኣካይዳ ናይቲ ኩሉ ደም ዝፈሰሰ ናይ ዩክሬናውያን ንዕኡ ዝርስዕን ንረብሓታት ናይ ኣሜሪካን ክብርታት ናይ ኣሜሪካን ኣብ ኢድ ራሽያ ከም ዝማረኽ ዝገብርኒ ብምባል ይኸስዎ ኣለዉ ስለዚ ስለምንታይ ዘለንስኪ ወይ እውን ዩክሬን ኣብቲ ካልኩሌሽን ዝከኣቱ ዘይኩላ ኣብቲ ኔጎሲሽንስ ቦታ ክወሃቦም ዝግባእ ብግምጣሉ ዘለንስኪ እንድሕሪ ኣብኡ ዘእትይኹምኒ ነቲ ዝወሃብ ውሳነ እውን ክቕበሎ ኣይኮነን ይብል ከም ዘለዎ እያ ትብሎ ዘላ Any deal that's negotiated between Russia and the U.S. Are the Ukrainians going to have a seat at the table for those talks this week? Well, what Secretary Bessent, our Secretary of Treasury, was talking to Zelensky about, and then follow on with talks with Secretary Rubio and the Vice President, was entering into a partnership with the United States. We're talking about growing the pie for the Ukrainian economy, and I can't think of any better security guarantee than being co-invested with President Trump, with the American people going forward, and having those investments as a protection in of itself, number one. But number two, the American people deserve to be recouped, deserve to have
some type of payback for the billions that they have invested in this war. And then further, Shannon, I can't think of anything that would make the American people more comfortable with future investments than if we were. So, እንታይ ዝብል ዘሎ ንዘለንስኪ ኣመልኪቱ ድማ ንሕና ፍሉይ ልኡኽናትና ወይ እውን ትሬጀሪ ሰክረተሪ ናትና ናይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኬፍ ከይዱ ምስ ዘለንስኪ ተራኺቡ ነይሩ ናይተን ማዕድናት ኣብ ዓድኹም ዘለዋ ዲል ንግበር ኢልና ኣለና እንድሕር እቲ ማዕድናት ምስና ውዕል ገይሮም ንሕና እውን ኣብቲ ማዕድናት ንዓና እውን ስለ ዝምልከት ዩክሬን ኣብ ምክልኻል ረብሓ ኣለና ኢሉ እንተዘየለ ግን ፎር ናቲንግ ወላ ሓንቲ ዋጋ ዘይብሉ ንዓና ዝኾነ ይኹን ነቲ ናይ ኣሜሪካ ታክስ ፔየርስ ገንዘብ ወሲድና ንዩክሬን ከነጥሕን ንጓየሉ ምክንያት የብልናን እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ካብ ሕጂ ንዝቕፅል ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ወይ እውን ምክልኻል ክንገብረላ ተኮይንና ዩክሬን በቲ ማዕድናት ኣብ ዓዶም ዘሎ ጋራንቲ ክኣትሎም ምሳና ዲል ክገብሩሎም እንድሕር ምሳና ዲል ገይሮም እቲ ማዕድናት ኣብኡ ዘሎ ንዓና እውን ስለ ዝግባአና ምሳቶም ኢንቨስት ስለንገብር ነቲ ቦታታት ክንከላኸሎ ሓላፍነት ኣለና ረብሓ እውን ኣለና እንተዘየለ ግን ብጥርሑ ቻሪቲ ክንከላኸለሎምን ከነጥሕኖምን ድሌት የብልና እናበለ ይዛረብ ዘሎ ስለዚ this is very special case ናይ ኣሜሪካ ዲፕሎማሲ ማለት እዩ ኣብ ዘበን ጆ ባይደን ዝሰምዕዎ ዘይነበሩ ዘረባ እዮም ዝሰምዑ ዘለዉ and I'm pretty sure እቲ ናይ ኤውሮፓ ኤሊት ነዚ ነገር እዚ ኣይለመዶን uncomfortable, but I think Zelensky would be very wise to enter into this agreement with the United States. There's no better way to secure them going forward. And further, there was a question of whether Putin would come to the table. He has now done so under President Trump's leadership, and we're going to continue those talks in the coming weeks at President Trump's direction. Okay, but given the cost that the Ukrainian people have paid, why would they not have a direct seat at the table, especially if Zelensky says whatever you come up with, he's not going to feel bound by unless they're actively, directly part of these talks? So ብሓፈሻ እቲ ዘሎ ሕቶ ዩክሬን ከምኡውን ዶናልድ ትራምፕ ንፑቲን ዝረኸቦ ፑቲን ንዶናልድ ትራምፕ ስለ ዝኣምንን ወይ ምስ ዲል ክገብር ስለ ዝኽእል ጥራይ ሕራየሉ ዘሎ እምበር ፑቲን ሕራይ ክብል ድያ ይብልን ከማን ኮርዱ ኣይኮነን ነይሩ ስለዚ ምስ በላ ግን ምስቲ ኩሉ ዋጋ ዩክሬን ከፊላቱ ዘላ ኣብቲ ኔጎሲዬሽን ጣውላስ ግድን ዩክሬን ክህሉ ነይርዎ እንተዘየለ ብዘይ ናይ ዩክሬን ትገብርዎ ዘለዎም ስምምዕ ክቕበሎ ከም ዘይኮነ እውን ነጊሩ ኣለዎ ኢላኻ ነቒፃ ትሓቶላ ሕጂ እውን ኦኬ ንስማዓኒ ያስከ ናይ ኤውሮፓ ርእይቶ ክበኩም እየ Well, look, the Ukrainian people have fought valiantly. They have seen entire cities destroyed. The United States and Europe has supported this effort, but the United States unquestionably has borne the brunt of that support over the years. But now President Trump is clear it needs to come to an end. And there are key tenets that will drive these negotiations. Number one, it has to be a permanent end to the war, not a temporary end to the war. Number two, this can't be ended on the battlefield. This has turned into a World War I style meat grinder of human beings. Number three, I talked about how the structure of our aid has to change. And then number four, we're talking about economic integration going forward as the best arbiter of peace. All of those things are key underpinnings. And in terms of So, ከምዚ ንሪኦ ዘለና እንታይ ዝብል ዘሎ ዘለንስኪ ክቕበሎ ድያ ይቅበሎም ካል ኣርስቲ ኢሉ ግን ክቕበሎ ምዃኑ ከርዶ እዩ ሓደ እዚ ኩናት እዚ ብሓይሊ ክውዳእ ዝኽእል ኣይኮነን ኢሉ ናይ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ዝመስል ህልቂት ናይ ሰባት ዝፍፀመሉ ዘሎ ስለዚ ብከምዚ መንገዲ እቲ ኩናት ክቕፅል ኣይክእልን እዩ ዘለንስኪ ኣይቅበሎን እየ ክብልካ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ካብታ ዘረቡ ሰማንዮ ኣብ ካልእ ዘረባናቱ ብዘይ ናይ ኣሜሪካ ሓገዝ ብፍፁም ክስዕር ኣይክእልን እዩ ዋላ ሰርቫይቭ ክገብር ኣይክእልን ዩክሬን ስለዚ በፍንጫ ክቕበሎ እዩ እያ ተዘረባ ንሕና ንገብሮ ዘለና ዲል እቲ ኩናት ንሕጂ ጥራይ ዘይኮነስ ንሓዋር ጠጠው ከም ዝብል ክንገብሮ ኢና ስለዚ እቲ ስምምዕ ድማ ውሕስነት ብዘለዎ መንገዲ ናይ ዩክሬን ኩነታት ከም ዝቕፅል ክንገብር ክንፍትን ኢና በቲ ኮይኑ በቲ ግን እንተዘይ ኮይኑ ድማ ኣሜሪካ እቲ ዘለዋ ሓገዝ ጠጠው ከተብሎ ምዃና ኢሉ ሪኮንሲደር ትገብር ከም ዘላ ናይ ኣሜሪካ ሓገዝ ስቑኢሉ ከም ትቕድሚ ሕጂ ዝነበረ ባይደን ከምኡ ሓገዝ ክህሉ ከም ዘይኮነን ስለዚ በፍንጫ ክቕበሎ ኣለዎ እያ እታ ዘረባ ዲፕሎማቲክሊ ስለ ዝዛረባ ዘሎ እዩ እዚ ንሪኦ ዘለና ቀይሕ ድሮቲ ራሽያ ተቆፃፂራቶ ዘላ እያ እዚአን እተን ከተማታት ዓበይቲ ትበሃላት ማሪፖል ዶኔስክ ገለመለቲ ቀይሕ ክፋል ብምብራቕ ወገን ናይ ዩክሬን ዘሎ ሱ ኣብ ትሕቲ ራሽያ ዘሎ እዩ እቲ ካልእ ድማ still እቲ claimed by Ukrainian Russia controlled እቲ ቀይሕ ክኸውን ከሎ assessed Russian
ኮንትራክት ሶ ትቀይሕን እቲ ካልእ ድማ ናብኡ ገጾም ዘጥቅዑ ዘለዉ ድማ ስለዚ ኣገይን እቲ ኩነታት እናተቀያየረ ዝኸይድ ዘሎ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ጫፍ ጫፍ ዘሎ ብጫ ትሪእዎ ዘለኹም ራሽያ ትደፍኦ ዘላን ክትከዶ ትኸይድ ዘላን ክትቋፀሮ ትደሊ ዘላ ምዃኑ እዩ ዝንገር ዘሎ ሶ ኣገይን ብታሕቲ እንተሪኢኹም ኣብቲ ኬሮስ ዝብል ዘሎ ዳርጋ ራሽያ ግዜ እንተተዋሂብዋ ንሽተ ግዜ ተዋሂባ ነቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ናይ ዩክሬን ጠቕላላ ንክትዓፅዎ ከም ትፅዕር ዘላ ትሪእዎ ኣለኹም እዚ ኣብቲ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዩክሬን ንኸይመፅእ ንክትዓፅዎ ትፅዕር ከም ዘላ ግን ኢትስ ቨሪ 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 ዲፊካልት ታስክ ምክንያቱ ከቢድ ጥራይ ዘይኮነ ዋላ ንዩክሬን እውን ትንፋሶም ይምገረሮም ክሓቅዎም ስለዘይክሉ ኩሉ ዝከኣሎም ክገብሩ ክፍትን እዮም ስለዚ እቲ ሰፊዕ ዶብ ዘለዎም ተሪኻቱ ኩናት ክሳዕ ክንደይ ብሩታል ምዃኑ ብኡ መልክዕ ክትግምቶ ትኽእል ሕጂ ንመለስ ኣብቲ ናይ ፈረንሳ ኣብ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዝበሎ ንስማዕ መጀመርያ ግን እስከዚያ ንስማዕ እያ Emergency Leaders Summit will be held in Paris tomorrow to discuss the security of the continent as Donald Trump pushes to end the war in Ukraine. Live tonight's US correspondent Lauren Tomasi. Lauren, the crisis talks come as US and Russian officials prepare to meet. And that will happen in a matter of days, Jane, in Saudi Arabia. Among the US contingent, there will be the US Security Advisor Mike Waltz, along with America's top diplomat, Secretary of State Marco Rubio. They'll be talking with their Russian counterparts in Saudi Arabia as they look to push. So ከም ንሪኦ ዘለና ካብ ፓሪስ ኮንፈረንስ ምስ ወዱ ኢሚድየትሊ ኖ ካብ ሚኒክ ኮንፈረንስ ምስ ተወደ ኤሮፓ ብቐጥታ ኢመርጀንሲ ሰሚት ናይ ሴኪሪቲ ናይ ኤሮፓ ገይሮም ኣለዉ ኣብ ፓሪስ ዓዲሞም ኣሎ ማክሮን ሶ ኣገይን ኣብ ብራስልስ ቅድሚ ክንደይ መዓልታት ተራኺቦም ነይሮም ኣይደነው ብጀካ ኣኼባ ካልእ ቁም ነገር ኣሎ ድያ የለን ከማና ንክርዳእኒ ዘይክእል ኩነታት እየ ዝርኢ ዘለኹም ኣብ ፓሪስ ቅድሚ ዝተወሰነ መዓልታት ተራኺቦም ነይሮም ሓለፍቲ ምለዎም ገለመለ ወዱ ዴይ ዲስካስ ጀስት ሻሂ ሰትዮም ኢንጆይ ገይሮም ሰላም ተባሂሎም ድዮም ድምለሱ ዋላ እንታይ ጉዳይ ናይ ሴኪሪቲ ናቶም ሓድሽ ኣይኮነን ቀፂሉ እዩ ዘሎ ቀፃሊ ዘሰይም እዩ ዘሎ በት ኤኒዌይ ከም ዝንሪኦም ዘለና ሕጂውን ሓድሽ security conference forward on ending the war in Ukraine. But one notable exception to the table is Ukrainian President Volodymyr Zelensky. He says he wasn't asked to these negotiations and he won't be accepting any deal made by the US and Russia without the input of Ukraine. All of this has Europe and European leaders on edge. They are meeting in Paris tomorrow to discuss security of the continent moving forward. But Donald Trump doesn't appear to be too concerned by all of these talks, as he says he will be meeting with Vladimir Putin and is working towards a face-to-face meeting with the Russian president. Today, he's in Florida. So some كراهب يوم حفشة دونالد ترامب جن بتي أوروبا زنكساقس وزلوا فتسم سقف زبالة كونن أوروبا بزوج جنكات غير لو مالو دونالد ترامب جن he's in a different level مهنيته أبحاده أمريكا تساتفني روسيا سموه. A pretty good mood. Take a look. I think it's fantastic. It's great for the country. Our country is doing well again, and we have spirit all over the world. There's spirit again. We've brought it back, and it's been less than 4 weeks. So you'll see what we do in a little period of time. It's going to only get better, but this is very exciting. Counting his achievements over. Donald Trump كم تريود اللهم أبتبغ مدن أب كنتات تبغ يخدر اللهم زلوني أبزي حنت بزعب هذه كنتات زي أوروبا ويزبلوا وزلوا تزاري بني ريسو. President Putin, what do you think he wants ultimately in Ukraine? I think he wants to stop fighting. I see that. We spoke long and hard. Steve Witkoff was with him for a very extended period, like about 3 hours. I think he wants to stop fighting. They have a big, powerful machine. You understand that. And they defeated Hitler and they defeated Napoleon. You know, they've been fighting a long. إذا زربات ياك زرب كل ترايتهم أوروبا كلاتهم بقى بحركان كتكوسيوم زدليو حق سلا زرب دونالد ترامب زعبراش حق سلا زرب طيب لا أنا كابت زرب كو بوتين كنا تتوقع بلو يدللو نتكوينا تتوقع مبالدما نوعي تزراري بناينا سلزي أبو مرددال لنا حانت كرداكم زلو دما زياتهم حيال نيوغ تاريخ زلوم حيالا توقعت مخانم كامفلات مزكاري يدلي نالوا زي تفلت خويت خوني ملو مالو نهيتلر من سعره انتلكم رشا سعراته نابليون قدمنا فرنسا عندي رز مثلا سعره رشا سعراته سلازم سعر حيلونا يكونوا تاريخ طبيب كايس ولهم زلو اذا زربازيا يو رشا حنت يبلان انيا ولا حنت عقميه بلان بلا بلا زبل زنبره إليتنا اوروبا اب امريكا تبوسناتهم تبلالو رشا حيال هاجري كسعره بغلي كسعري كتحسبيه بالكاني بلان الناس فاكت أبزوانزي راشا حيا المخانو 5 هجرات يوكرين حجزها خلوا أكتيف لزعجزة مالتيو 5 هجرات تدمر يوكرين وسيخكا
ب3 ዓመት ተዋጊኦም ولا حنت خبر يكالون أو بزح كسران إنه تنوريدي جن نتا يوكرين جن دمسي سوما دامبر ولا حنت سقط أصروان زرخوا يبلون سلزي again Russia is as powerful as كم زان السوس قلت أزر لحياة المخانة تمسكير الله اللي دونالد ترامب لما تكون الناس اللي استقبليه زد اللي متعرايات جيراب تتأولاك قرب زفت نزله وتم حوتاتيان زغوني روباجن إنه تم هوتاتاناتهم عبت نيغوسيشن اسكسر حصل زي كلي نتسيلوهم زلس علي ومن يكون الرياليتي استمركوس دليت سلازي بلهم أكون الناس سلازي تمركوسو نعتاتهم عبت أولا ممسا ترقم كله يكل سلازي نعتاتهم عليها أتقول داي أمريكا بزمسلا زبز حتى حجز الله أساس لزغونت نتقول دايتي كتقول دايا أنا هنا ودوني نندهري لهم يوروبا قلنا أنا قبل دونالد ترامب then go by yourself كلهم كده بعلهم قبروه أنا قلنا قد داي ودي لهم مسراشة الجدايا العلل له مسراشة لما بيزنسين هي وتين جميل له كلهم يوم guess what يوروبا مليسو دكتهم كوس أقبيه ما بتقول دايتي أنا I hope أي مرتوان يخون أنت مريض أما قلت زبالة أنا يروم أنا هاتو ترياليتي مرعيون يروم كسب حجي فيك زخون الرياليتي سلزلو نا أمريكا حجز نا أمريكا سوارات نقدر سلزلو كل نجار أعم خمسة لون كانوا يم أكتس قبر زلو أمريكا قريفاتهم now go on your own كده بعلهم ناتكم قد دايكم قبر تتبلهم قد ولا أنا حدا ورحكم تتبلهم I think تكون إنها بغلط بترجع قص أنا يوروبا تكون إنها تنفلت وأنا يروم بعرف شاقن كمبيوتر كقاتم زغلة مثلا. Time they've done it before, and but I think he'd like this. I think he would like to stop fighting. Do you think he wants the whole of Ukraine, or just like what do you think he wants? No, I think he wants to stop. That was my question to him, because if he's going to go on, that would have been a big problem for us, and that would have caused me a big problem because you just can't let that happen. Based on your conversations with President Putin, what do you think he wants ultimately in Ukraine? I think he wants to stop fighting. شو بعرف شاب بزعبا بوتين حتولو نسو لك بوتين تكوينات تتوقبلو إلى الخمسة لون تكوينات قتل ربحية بلون أنا هو بابو بمردوم دما تنبغيو لازم بغلط يوم وجن تكوينات تتو نقبل تسمع معهم خمسة لو يزن الجرزلو توم إيروبا جن إذا كنت داي زيت واحد الله من الله. In both NATO and the European Union. Thanks for joining us, Ben. Thanks for having me. So we've had some shocks here at the Munich Security Conference, and your president has described the interventions of Pete Hegseth at NATO as an electroshock for Europe. Of course, that was before the J.D. Vance speech. Would you say that this is just one more in a series of shocks for Europe, and what are the implications? زارب زلمة من السكوتات وصاينا فرنسا يوم انتنا نرجع لنا زي سومن زحلفة كاب أمريكا ناي شوك ناي إلكتريك شوك زمثل كوننتنا كنرك أننا حدا كاب حدا بتي منيستر نكلان أمريكا بتي فايس بريزيدنت نات بتي سبيشال انفوي نات بتي منيستر بتاعته صاينا أمريكا بقول لا تمسي بعبيد ما بدونالد ترامب ترجع أوروبا أبشوك ثيرابيا قنيا أكتب تخليها شوكي كقات ما قنيو زي انتاي ترجمة لون عنات ولا This is indeed an electroshock. This is a wake-up call for Europeans, and this is a moment where we have to be united and step up, take matters into our own hands. We see the war of Russian aggression against Ukraine on our continent. We see the messages coming from the United States, and this is about our security as Europeans. Stepping up and increasing our defense spending, increasing our cooperation, and giving ourselves the means to continue to support Ukraine as we're headed into this negotiation. A bad ceasefire, a bad negotiation, a capitulation for Putin would be in no one's interest, neither the United States nor Europeans. And this is what President Macron said in the Financial Times interview. سنتايز بنزلوا بحفشة زي أنا إلكتريك شوك ده كونه wake up call تبرابر تنسي ناي ما تنسي دولي زي أمريكا كمان مخانا تقول تسألنا روسيا كمان مخانا تقول تسألنا سلزي أوروبا تبرابر وكابدك أسكو من أنا بهالزلنا زينا جرز كبرابرنا له مكل حالنا نابيدنا كان هزلنا أمون قتن هجرازول حدنتن حبراو سرحن من مليسو بعمقت كسر حلو خلاله زي نتصور زخنا ملأختي زي محل فنازلو نزم ملأختي تقبلنا زدلسكم تقبل لنا حبراو زخونه وداي ديفنس ناي مكلخال استراتيجياتنا لولنا ستيب اب مالتك بعفكام زرات رايد بتكبار دما نتي نبلو زلنا نمتكبارو كنغوايه كنكلالنا غزياون كم زي بلنا نابلي تزارب زلو فرنسا نوح كم تبلنا راغن ابتي فرنسا تبلو زلا دي سمام بزو نغرات الله مهنياتو ولا سوارك سرحو تقينا منيك سرحو ابينا هاغريك سرح نعت حدوم نبعلم اي تامامنون يم سات تاصقم زلا أوروبا فقر خمسة لوم يوم أكتس قبرون بر أبكون الناس مسمته جرمن بملو تاسوارا فرنسا صراحة يدلينيهم so أمنا حتدم وملو بملو كبر كوسا يدلينيهم معناته زوم لوم هيجي أكتس قبر زلو كميرا بحتمالنا حتدم
قدامي كنات علمن كالي كنات علمن حد عدم دمسسو زنبريهم سلازي ولا أقوى حواتينا قال ملن تبلو أبوشتهم جن اللهم حرخ اللهم سلازي ملو بملو جرمن ناي فرنسا كامبانيتا دفرو يعصوار نعرفان تقبرك ولا يدلنا فرنسا ما كومو إطليان كومو سلازي نفسه كفم ريزيرف اللي هو ما بتوشتم نا تقوينا بعلنا هنا هنقبر زلنا حديكنا نارنا حديكنا ناتهم كقبر تقوينا نما وسيت يبلون سيت ساقمم اندستريال بيس كهانتي كلونيا سوت اندستريال بيس نقول لكم التنزخل عب نجار تقبر كبيروبا درجة خد قبرجن مسمع سلادي سأني يوم كسب الجاب بتسحهم أبزي كزارة وليد اللي يوم إسرائيل تسي. He is also famously called NATO brain dead. Would you consider this along the same lines? And was there a good outcome from that sort of, kind of rhetoric? And would you expect the same this time? Look, at the end of the day, when you look at what Vice President Vance said yesterday, the rhetoric coming out of President Trump, you see the long-term trend of the United States basically saying that they want to pivot to Asia. You see the protectionist trends. You see the hostile messaging. And I think what President Macron has always said is Europe needs to wake up from its vacation from history. You have tensions. You have geopolitical turbulence. You have a war of Russian aggression on our border. So it's up to us to take our destiny into our hand. So this means. شو بحفشة تجربة فرنسا لازم كنتات زي شامبيون كنت قبريات دلي كابنوي حوان إوروبا سوفرين زخون ناتا لولا ونتا رقاقيسا ناتا استراتيجيكا وربحاتات بينات طويلة خد كدولو تبلت لازم نبرت تسوي جون زي المكا فرنسا تغير زلو تم قالوا تغراتكم عينت تبعد بس يكونون ولا بحبيو جرمن وين ابزوان زي زخون سقوم تكوس زغل منقسوني بالله التمنقس فريسو سلازلو تمرج عدما ابزي وان زمتسل وانات كبريز بازل سلازي جرمن تقندق اللاسي تراكس عاوز قبو منقسي يبلون ابزوان زي سازي نتازلاتا توسختا يقينوهم زلو فرنسا دما نتي ولا فرنسا تقبلنا زلو منقسي كونن زلو جن كابن ابو زحاشي ماكرون زخونه ነገር كقبر كفت نخل خوني كل نريو زلنا جن ناي اوروبا قداي كساك ندي خلخ يلخم زلون استطنانه مخانون نابيو كي جزنا بس نخيت كانتاي نري نزبلكا اسكا يوكي كان نخيت The English Channel this week, a reminder of the military operations we don't always see. There's now 10 hints at a defence spending boost. The whole cabinet, the whole government, I think most people in this country recognise the pressures the world is under, recognise more will have to be spent on defence. Now the spending review will set out the roadmap towards that target. A Labour government trying to find its place on the world stage. The Defence Secretary and his US counterparts. يوكيد ما بنفسها قال حفكوف كتب الانديات فتن زلاقن بافام بحنقولو من بافو من لعلي اب قبري كون كله تعاقبتات جن كما يجري جبيت حزم مالنا يوكيد ما ناي بحكي بارادوكس غني كنتات يوم زلو كنبلغ Smiling at the cameras this week. 2% is not enough. President Trump has called for 5%. But the warning to NATO from America has rarely been starker. We all know that we have to go upward. The UK is absolutely committed to 2.5. So زغات نا يوكي فورين مينستر كا أمريكا 5% كخونا له contribution ناي هجرات أبنيتو كتب الكلا نا عاد إنجليز ما بخن تيس إن من كاس كل تنت بحمشت كم بس هنا هيلو كم حدا عبنا جرجيرو يزارب على لذي درومس دونالد ترامب كسامم عم زي كل كنا تاتون رلنا عبي جيم كتساعتي في التنو بعفهم أبتك بارك هون كلجن لك كم تي دونالد ترامب زبلو 5% وهي 4% نا جي دي بنات كا اب ديفنس انفست قبر دلودي قا نو ايكونون دلوات ايكونون اغمية لن سلازي امريكا دما نتي تقبرو زلا تصغطي وي ونتي شللنا بلتهم تخيدلا شللنا بلتهم كيديا تمساسالي جرمن 3% بغندي حيلي سنم نخيسهم كوصحيم تعرو زلو so at the end of the day ولا فرنسا ونكمو بافكار big words ابيت قالات مدرباين برا تكبر يلي Heeded by our Foreign Secretary in Munich as the UK treads a difficult path between Europe and the US. Are you satisfied with what you've heard from the government over the last couple of days? We've heard nothing comforting until the last couple of days, but pressure is now coming on. And frankly, Keir Starmer needs to show whether he's a man or a mouse here. Is he a Churchill or is he a Neville Chamberlain? Frankly, history will show that there are times when Prime Ministers have to be bold. This is a moment when he has to be bold. His Chancellor won't like it, but the Prime Minister is in charge. And the Chancellor has reportedly been overruled on defence spending, a choice that may not be universally popular. One senior Labour figure told me today that defence spending So أبي كي كنا كريا خلنا تدفن spending بحال زلو تنام كل خال باجت نب سلستر بعته كم دونالد ترامب زبلو زلو نخبط هو أمانة كبيد مخانون دروتها كل التنت بحمش زبلو زلو نبعلا أبتكو طبعا أبي سمبرات كتقدف مخانا مخنياتو يتجنزب التكاب كال سيرفيسز ويكاب كال كفالنا يمنجس كاب ناديو كاب تمرتدي كاب كلمات يخمت زلو مخنياتو تباجت
ሪያሎኬት ኢኻ ክትገብሮ ዘለካ ፍሉይ ፀጋ ፍሉይ ሃብቲ ኩዒትካ ትረኽቦ የለን ካብቲ ዘለካ ካብ ገለ ጓዲልካ ክትገብር ኤሮፓ ድማ እሱ ይትኡ እዩ ዘብሎም ዘሎ ናይ ዲፈንስ ባጀት ኣይነበሮምን እጂ ባጀት ቢልዮንስ ከውፅኡ ተኮይኖም ካብቲ ቀደም ዝገብርዎ ዝነበሩ እቲ ቀደም እዚ ናይ ዲፈንስ ከየለዎም ከሎ ኸማን ገንዘብ ጎዲልና ናበሉ ምን ይብሉ ነይሮም እዮም ስለዚ ካበይ ክመፅእ ካብ ትምህርታትን ካብ ሶሻል ሴኩሪቲን ዌልፌር ስቴትን ገለመለ ካብ ኩሉ ኩነታት ዘቑቑካ ነቲ ገንዘብ ወሲድካ ናብ ዲፈንስ ከተሰጋግሮ ክትፍትን ኢኻ ስለዚ ብዙሕ ነገራት ብዙሕ ፕሮግራማት ብዙሕ ነቲ ህዝቢ ዝጠቅም ዝነበረ ዝግበር ዝነበረ ኩነታት ጠጠው ክብል ምዃኑ ርዱ እዩ ሓገዛት ንካልኦት ዓለማት ዝወሃብ ዝነበረ ረድኤት ዝወሃብ ዝነበረ መብዛሕትኡ ኣብታት እውን ጠጠው ከብሉ ምዃኖም ምክንያቱ ናትካ ሽግር ውሽጣዊ ጉዳይካ እና ከበደ ከይድ ከሎ ትወስዶ ዘሎ ስጉምትታት ድማ ክብድ ዝበሉ ስጉምትታት ስለ ዝኾኑ No, we had a great call, and it lasted for a long time. Lasting the war. Just then, though, Europe's leaders are barred, even Zelensky. But the Kremlin isn't focused on whether the country it's at war with is actually there. This is a powerful signal that now we will try to solve the problem through a dialogue, and now we will talk about peace, not war. Not without. So, in Ukraine, in Russia, actually, ተሓጉሶም ኣለዎ እቲ ዘለንስኪ ዝበሃል ኣብ ኩርሲ ኣብቲ ጣውላ ናይ ኔጎሲሽን ዝርርብ ዘይምህላው ምክንያቱ ወላ ሓንቲ ክገብር ዝኽእል ሓይሊ ከም ዘይኮነ ፅቡቅ ጌሮም እዮም ዝፈልጡ ዘለንስኪ ሕራይ ኢሉ እምቢ ኢሉ ዝመፅእ ነገር የለን ኣሜሪካ እዩ ሕራይ ክብል ዘሎ ምስ ኣሜሪካ ዲል ክግበር ዘለዎ ምክንያቱ ኣሜሪካ እንድሕር ዘይ ተቐቢላቶ ዘለንስኪ ሕራይ ኢሉ እኮ ኣብ 2022 እኮ ሕራይ ኢሉ ነይሩ እዩ ግደፎ ስለተባህለ እዩ ድማ ስለዚ መን እዩ ስልጣን ዘለዎ ይፈልጡ እዮም ምስ ኣሜሪካ ኣብ ኣሜሪካ ድማ ስልጣን ሪል ስልጣን ዘለዎ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ክገብርን ክገድፍን ዓቕሚ ዘለዎ ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ከም ይኮነ ነይሩ ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ራሻ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዝኾነ ይኹን ዲል ንክገብሩ ድልውነት ክህልዎም ከም ዝኽእል ወይ እውን ሕጉሳት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ፍሉጥ The problem through a dialogue, and now we will talk about peace, not war. Not without us, says Zelensky. So I will never accept any decisions between the United States and Russia about Ukraine. Never, and our people, never, and our adults and children and everybody. It can't be so. This is the war in Ukraine against us, and it's our. So, أنا هنا يوكرين أبطأ ديتا ساتفتلو أمانجو راشان يوكرين أمانجو راشان أمريكانز كبارزولو زررب وتسيد ناتو بفتسم كقبل أكلني زبزالو I think نتوم أوروبيين أبزوريو زالو نعماميني كم زبزالو أنصار دونالد ترامب بزيا زربازيا كتوت قالوا تخل دونالد ترامب زقد سيكون نبوتين ونكحجز زغلين دحرم بيل كايو سلازي اسناقنا دسرع هاي مثلا تزربها من الوقت كفرار هيلي. Although today the US Secretary of State seemed to take a more diplomatic tone. Ultimately, it will reach a point when if it's real negotiations, and we're not there yet, but if that were to happen, Ukraine will have to be involved because they're the one that were invaded. And the Europeans will have to be involved because they have sanctions on Putin and Russia as well. And they contributed to this effort. We're just not there yet. We really aren't. So, the diplomat ዝኾነ ማርኮ ሩቢዮ ነቲ ነገራት ኣፀባቢቑ ከመሓይሸ ይፍትና ኣሎ ምክንያቱ ኣብቲ ቀዳማይ ገፅ ኣብ መወዳእታ ናይ ግድን እዮም ኤሮፓ ክሳተፉ ዩክሬን ክሳተፉ ናይ ግድን ብዘይበኦም እቲ ኩነታት ክውዳእ ኣይኮነን ናይ ግድን እዮም ኣብቲ ጣውላ ሕጂ ግን ኣብኡ ይበፅሕና ኣለና ሕጂ ኣብቲ ቀዳማይ ገፅ ናይቲ እንታይ ክግበር ክእል ንብሎ ዘለና እምበር ነቲ ኩናት ክንውዶ ተኮይና ብዛዕባ እቲ ገዳም ምስ ኤሮፓ ከይተዘራረብካ ክኸውን ኣይክእልኒ ዩክሬን ከይተዘራረብካ ክኸውን ኣይክእልኒ ክውዳእ ኣይክእልኒ ስለዚ ኣብኡ ይበፅሕና ኣለና They contributed to this effort. We're just not there yet. We really aren't. This is the moment when we need to rearm Ukraine and put maximum pressure on Russia. Ending the Munich conference on topic after a mind-boggling opening from the US Vice President on Friday. And for many European heads of government, it's straight to Paris for an emergency summit organized by President Macron. How to secure peace they'll consider. A hastily organized show of unity in the midst of a shifting world order. Well, as we've heard, the Prime Minister. So, كم نريد لنا أوروبا نجارات بزغل تفافتنات يقايرهم سلوزلو أبز حدش مدرخ كم يجيرهم في تجبرو كم يجيرهم أبز مدرخ زي يواسو انتاي ناتهم بوتا كون تاي كون ناتهم كده it's becoming very difficult by day and they have to find the right balance رقيبهم نتكونتات كعليلو زغلو نتكونتات ك مفتحك رغبولو زغلو من قد كنادي كخلو لهم كينو زخيد نجار يلن إوروبات نجارات ولا حتى نمزاز من أي تكوينات بلانا ينبرومن end goal ناتو ونفلوت أي نبرة أنت لذي عمودات أمريكا وحفاتهم
ናታ ጎል ገይራ ትቕፅል ኣላ ብቁጠባ ይኹን ብኩሉ ነገር እዚ ድማ ናይ ኣሜሪካ ነገር ኩሉ ግዜ ነገራት ወላ ብክሳራ ወዲኦም ክቕፅሉ ዝኽእሉ እዮም ናይ ቢዝነስ ማይንድሰት ዘለዎም እዮም ናይ ሎም ኣርእስቲ ኣብዚ ክንወዲና ነዛ ኣርእስቲ እዚ ድማ ብቐፃሊ ብኩሉ መንገዲ ክንሪኦ ኢና እቲ ዝበለፀ ትምህርቲ ናይ ሂወት ዘሎ ናይ ፖለቲካ ዘለዎ ስለዝኾነ ናራናያን ከድና ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ኣይተውሕዱና በልኩ ምዝያ ክገጽ ኣገደስቲ ምዕባለታት ኣብዚ እዋን ከነስተውዕለሎም ዘለና መጀመርያ ዓለምና ካብ ናይ ዶላርን ናይ ምዕራባዊ ዓለምን ቁጠባዊ ዕብለላ ናብ ምብራቕ ገጻ ትኸይድ ኣላ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ገንዘብና ብዶላር ይኹን ቢሮ ተቐሚጡ ዘሎ ቁሩብ ምናልባት ካብኡ ናብ ካልእ ዳይቨርሲፋይ ክንገብር ክንግደድ ኣለና እዚ ድማ ፈሊጥና ዝተውዒልና ብመንገዲ ስቶክ ማርኬት ብመንገዲ ክሪፕቶ ክንገብረ ከለና ውፅኢታዊ ክኸውን ይኽእል ካልኣይ ድማ ዘለና ትምህርቲ ይኹን ፍልጠት ድሩስ ስለዝኾነ ዓለምና ድማ ብቕልጡፍ ትቕያር ስለዘላ ንዑ ከነስተኻኸል ዝተፈላለየ ኣብዚ እዋንን ንመጻኢን ከገልግለና ዝኽእል ፍልጠት ክንወስድ ክንብገስ ኣለና ስለዚ ኮፍ ኢልካ ደቂስካ ምኻድ ውፅኢታዊ ይኮነን ንዑ ክሕግዝ ዝኽእል ዝተፈላለየ ትምህርቲ ስለዘለና ኣትይኹም ተጠቐሙሉ ይብለኩም ታንክ ዩ